Lau tusinga ai o solom ta upe fitu. Joshua chapter 7. Joshua. E te moia o sua ele whea ngai ngā tuai. Ia, whia whaita wina, lau whaita wina ele teimi nei. Lau whaita wina, wha upo sifulu, se o sifulu male lua. Ia, si leo whaitau o sifulu male lima. Te si leo whaitau le whai upo e lua sifulu se ia o ele whai unga o le mata upu. Whaitau wina, sifulu male lua, sifulu lima, ia male lua sifulu se o le whai unga o le mata upu lava le fitu. Ia o a fionga alo tātou wali. Ona whetalaima iai lea o Iova ia Iosua, i nātu la ia oe, sea e le mea ua e whao ai whaapea. Ua Agasala Israelu, ua tuu māwaenga fo i lātou i lau whea ngainga, na o whai atu ai ate i lātou, a ua ave i lātou ni mea, ai mea ua whaatoina, ua lātou ngā oi, ma wha ole foi, ma tuu ai lava i a lātou mea. Ua le ma whai foi o na tutu o le whanaunga Israelu i luma o e ita ia i lātou. Ua liu tua ina i lātou i luma o e ita ia i lātou. A wā ua whātoina i lātou. O te le toi ai a te autou, pe a whai tō te le matua wha umatia, le ua whātoina na ia te autou. Whaupas fumale lima. E susunuina i le afi o le e maua ua iai le mea ua whātoina. O ia lava, a toa mana mea uma, a wā ua solia e ia le whea ngai ngā Iova. A wā foi ua whaia e ia le mea leanga Israelu. Lua se fulu, o nā talima iai lea o a kana iai Iosua ua whapea mai e moni ua o Agasala lava iai Iova lea tua Israelu ua whapea, ma whapea o na o whaia. Na o iloa i le vete o le tasi ofu se nara e le lei, ma se keli a rio e lua se lau, ma le poto ngā auro e lima se fulu o se keli o lona ma mawhalea. Na o mana o iai, o na o ave ai lea, wha auta foi, ua tanu mia ele i tutonu o loo whale ie, o le a rio foi, ua lau lalo ai. O na awina atu lea i o suani au auna, ua lato tau fetuli foi i le whale ie, wha auta, ua tanu mia ia mea i lona whale ie. O le ario foi, ua lau lalo ai. O na latou avele o ia mea ai tonu o le whale ie, ma au mai a Iosua, a toa ma le whanaunga uma Israelu. Ma latou sa aina atu, ai iluma Iova. O Iosua, ma Israelu uma, na o whatasi mai ia, ave ia a kana le atali o Sera, ma le a rio, ma le ofu, ma le potoputonga auro, ma ona talii, ma ona fafine, ma ana povi, ma ana asini, ma ana moe, ma lona fale ie, ma mea uma na ia te ia, ma lato o ae, ma i lato i le vanu a kori. Ona whai atu ai leo Iosua, sea ea le mea ua e whaati ngā ina ai i mātou. E whaati ngā ina oe e Iova i le aso nei. Ona whetongi ai leo Israelu uma ia te ia i maa, ua lato susunu foi ia te i lato i le afi. Ina ua uma ona whetongi ia te i lato i maa, ona whaaputuina lea i lato i ona lunga le whaupuenga maa tele. Ua o mai le aso nei. Ona liliu ese ai lea o Iova i lona toa sa tele. O le mea lea, ua whaingoa ina aile ingoa o lea mea o le vanu a kori. Ua o i le aso nei. Whamanui mai lea tua tusa ma le whaita wina o ana fionga pa ia. I o vaelo mātou tua o e o a fionga mātou te moomia lo fesoso ani mai. Au mai le mana mātou te mawhai ai o na whaaso atu. Le mana mawhai o na mātou whaalongo. Malangona ma malama. Ai sili o le mana mātou te ola ina ai lo fina ngalo ia. Tele ai sovi inga manuia i mātou i lo alofa. Tu maulo mātou whaatau waa i le ola ai mawhai au lo fina ngalo le tua whamanuia. Oe stasio le a whiale ne au unanga i lunga o penga te whailangi. Mātou launga te sia uma i le a o ina e tusa o lo whaasino mai tama.
I lou lava suafa Iesua o mātou te talo ai. Amene. Amene. O le nemta apsa tātou whaita wina o loo ali ai nisi o winga wha lea tua o lea tua. Vai aso ele mamao tunei sa tātou tala noa ai I le winga lea o lea tua e manao e mana tua. E manao lea tua tātou te mana tua o ia. Mea nai ala I ona whai sau ninga o le whamanatunga. Mea whangai ala inga whai le telo festival sa Israelu. O le whamanatunga o lea tua ma mea lea tua. Whamekara al whaisalamo ia e tau watu ia ana mea na whai. O lea tua la, e ile winga le na e fia manga o tātou te iloa ma mana ia, ma mana tua, mea nga ia whaia. Aisea, o le whina ngalo lea tua, ma le au ngā tua na whai tātou, ina ia tātou vi ia lea tua. A e le ma whai e oe o ngā vi ia lea tua, ma whawhetai lea tua, ma appreciate lea tua, se I vanga nāua e iloa mea na whai lea tua, ma e iloa lea tua. Isn't it nice? Le mea leo la unga ai peko so la unge. Vi ele tua. I will never be disturbed. Yeah, se vangau fala vele ve nalo fa longo ia o ke la unga pela kapia la o la ke. O le mea lo ke fifa atu ia tātou e faima e tātou te va ai I winga tua le tua. Fai mai ia fai upu muli lava na fai tauina. Fai mai o na wha putuina lea I la tau o na lunga le whau puenga maa tele ua o mai le aso nei. Ma le mea ngai so e fai mai o na liliu ese ai leo Iova ilo na toa sa tele. O le toa sa o le tua e sau ina ua le tusa I leo la langa tangata ma le finangalo o le tua. E maseno tātou whaalongo le whau punga whaapea Fai mai e alofa le atua le tangata Agasala ai ita I le Agasala. E sao in a sense. Fai mai, God loves sinners but hates sin. But I want you to see something about this God here. Not only that He hates the sinner, He also killed the sinner through Israel. A fai mai la tātou e alofa le atua le tangata Agasala ai ita le Agasala. And at the same time, e aonga e mana tunatu mai mawa whaulelei I le tuai ngā tua I ailo tātou tua. Wha me whi manga o ia e mana tua o ia. O whau pue ngā mālea, e le ngata I ngā wha uma le lei e ma complete ai, le whasalanga ma le iko le atua I a kana malona a inga, a ia whai ma wha mana tunga I le tupulanga Israelu mulmuli mai. Esea, le anga ke e makua I whala uria fisili o le alea mea, na tau atu le o lato tangata, e tupu ele fefe mal matau, e tapua ia I le atua. O le ala kwhatu ia te oe, o le atua le kapuai, o le atua fia manga o e mana tua. Mea ngai fua I le atua, mea ngai ika I le atua, pe a tatou ola noa e au noa ma le mana tunatu ma manga whangafa, ma mafau fau le le ia te ia. Le nei la tai au, te fia tala noa te oe, I se maka au puka akele o loo tumu o le kuspa ia, se mata upu tele na alo fia ele fa pe ole ise malama anga a pe tai ongo se maka upu e fa so inga fa ya unga pos fa la unga pos fe au e alo fia ise le anga ole maka upu ole mai fa pe nga unga mau mai tato with no exception le ise kanga ka kasi e sa le mele o le maka upu le mele o le anga sala anga sala ka ko uma nga Yesu laval tangata nga pai le au le lau le ngai ele ai sanga Agasala. O te whiata nola atu isim tau whapea o le leanga o le Agasala. Ka koloa uma lava le leanga atu whimanau tātou te wa ai le ia ima le onga le matui ia o le leanga o le ngei mea o le Agasala. O le ke le la o lo le paia ma le ami o tonu o le atua o le ke le nga o lo le makui ia ma le onga o le ngei mea o le Agasala. O le ame o tonu ma le paia o le atua, o se wha manu ianga ia I lato ua tau a mio tonu ina ma wha paia ina. A o se curse, o se Agasala, it's a bad news to those e le wha pena o na tau a mio tonu ina ma wha paia ina.
O le siu ngol kala o se fetu ma se fasalanga ia ilato e le fa kersiano ina ma fa na foina ai o se fa manu yanga ia ilato ua uma ona fa kersiano ina. Cross reference le neta au te fima nga moli atu te ole mele ole mua Korintos fululima fa upe tolu. 1 Corinthians 15 verse 3. And I'm going to read it in English this time. For I delivered to you as of first importance what I also received. Ole mea le mai ia Paulo ole mea whataua po ole mea silila, ole mea na ia talia, ole mea le ngai, that Christ died. Ole maliu o Yesu. I say, me ka uai, a wha wala whai kawa mai, what I do received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Ngā langa oki Yesu, ngā langa maliu Yesu, ona o a tātou wangasala. A mai whasa mo sa maliu keriso masui o a tātou wangasala. I want you to take notice of this word, the preposition there, for, o le upu for, F-O-R. E whasa mo ina mai masui o a tātou wangasala. O le paraphrase ele toi ina sa moa le upunga fo. Ile ngangana na kuspa ia a whapeo se mafuanga, it means because of. But if it's an benefaction, then it's going to be like this. On behalf of. A whapeo se whamanuanga whai mai e whai masui. Pe on behalf of. Au ila, leo kako whai whai mai, ngā langa maliu Yesu, Christ died. This is the reason. Because of our sins. E tusai male fionga pa ia ale tua. In the same setting, in Romans 5 verse 8, o leke mga o ia e au kilo ma e va ai i le leanga o le meangi o le Agasala. Lima fai upo e valo tu se Roma, mai a ua faali tino mai e le atua lona lava alofa i a te tātou ina ua maliu keriso. Notice the word there again. Masui o i tātou ha o tātou Agasala pea. That word masui or for, ili whasa mo man whapirtania, e saman nganga kuspa ia o le huper. A whapalangi transliteration o le upa. O le upa le whelua i solo e pikaka. That's probably where they got this concept from. O se mea whaia e oe mo se tasi, o se au nanga whaia e oe mo le lei o se tasi, le la whamela na ASP. But God demonstrates His own love towards us in that. What? While we were yet sinners, Christ died for us. And that's benefaction. That's the benefit. That's the blessing. He died on our behalf. Isaiah, because we were yet sinners. Lek fakso, e ke kei lava ngake ang sala, ai oki Yesu mo awang sala. O le leanga la ang sala, o le oki ai fua Yesu. O le leanga la ang sala, leanga ala inga sa Yesu famay, that Christ died for our sins. O le taunu unga lea, o le mafua anga lea o le oki o Yesu, ai sea, o no tatou ang sala, ko inga la ke lunga lo kala nga peka ko kele ang sala le oki Yesu. Yes. Anga ele ang sala, maule ang sala, ele maliu Yesu. Ai tusa mai lo longa nganga, pe fa pe Efeso finangalo le leitai au, ele toe maliu Yesu. E tusa male krama le kusia ele nganga ele ngile mele. Lona winga ua umanga maliu Yesu, ele koe maliu. It's history now. It's done. It's complete. It's done deal. Ele koe yangi si whainga koe whai olea. Ua maliu Yesu, ele koe maliu. O se whamanu yanga, o se fianga, mota tō le winga le kala. Ua mausali, ua mautu, ua sima, ua contrite, le whamoe moe, ma le mafuanga ngā ala i ngā maliu Yesu. Olea, ua whamangalo ina tātou ang sala, ua ua mio tonu ina i tātou, ua whatau ina i tātou. Ua oni ka koe le tua, ele mawhese meon koe sui esea, langa ele koe maliu whaalua Yesu. Ele koe ei fose nido Yesu, e koe maliu whaalua.
One of the theology, o lo whapenga, o ngā struggle lava i Kirsiano, e talia, o lea, o le mawhai ai ar Kirsiano, o na toile i loa, lona whaolatanga. Ngā maliu ke riso masui o i tātou, ai sea, leanga whai o tātou Agasala. O le leanga la ngā o le Agasala. Ka ko ke whai mai i le tele o teimi le leanga le Agasala, okay, o le ale me leanga. Lean me leanga, ia leanga le me maanga ia. You living in that person you're living in now, you're accused, e maanga ia le Agasala. E maanga ia lau vaai, e maanga ia lau whaarongolongo, e maanga ia lau kaukala, e maanga ia lau taste. Me ngā la whai mai, o le whaia, ai sea, leanga o le Agasala, e ame, e natural lava ia tātou. You don't need to teach a baby how to swear, how to lie. It's natural. Ai umalo kei mea o ai to be truthful e wha maongi ma kau karsao. Ai sea, leanga ele natural ia kako, le wha maongi ma kau karsao. Ale al tato natural, e Agasala. No one teach you how to lie. You know, you're an expert. You didn't go to college to learn how to lie. E ke ola e awa e loa pepelo. O lo pepelo so la e natural ai ma grow ai ma mawalunga ai le expertise o e I lo pepelo. Si ma ka mai pelo le pelo feololo le pelo kele ma makuai polo fesa e lo pelo sia. It's natural with us. O le natural la ngau kako, o le mea la ngai leanga, le mea leo lang sala, o le maliu ai fua Yesu, sa le kaunga maliu. I want you to put aside your theological hat. Se o so aku whaingo, whalea onga susa, whalea onga susa, Sunday school, stand it. Nia ma whainga ofia kun mea lelo lotu. Nanga pēra, nga kingo whangofo mai wha theologian, I might say some things if I pay on finger taya to Natalia le fair. E leanga sala a wai le fia mai ele tu. E leanga le sala a wana tato what e ma polonga e kusa markala polo e Efeso mga puelua. We were dead because of our transgressions. O le leanga le sala ya ko ke feoki ai. E vai tato male tua. E leanga le sala a wae o mai ai le oti. Romans 6:23 for the wages of sin is death. Me ngā kakwheo ki umai a se wangau sa Yesu kakwheo la. A leim susu kako e leo. Kakwheo ki umala. And in terms of spirituality, ngā oki kako whale nganga ona o tātou Agasala. A o kalangoa kulai te oele Agasala whana o le tua. Le aima se sio kako. Ele se malamalama, ele se experience ele mea. Why? Because we are all sinners. My God, Romans 3:23. Yeah. Wa Agasala tangata uma ma ua leo o le mamalu o le tua. O le kulanga ngā e tātou. Ele anga le Agasala a wai le langona mai e le tua. Tātou. Isaiah 59:2 whai mai, a petai o a o toa mi o leanga. Ua whai ia ma pupuni I le vā o tou ma le atua, o a o tou Agasala foi, ua alo ai o na whafonga ia te o tou, ua ia le whafonga mai ai. He's talking to God's people. But in the context of the church, the New Testament, we are God's people. That principle is still there. O kako Agasala e pungi ki ai talinga o le atua e le mawhainga whafonga mai. Aisea, nanga la lava kako Agasala. You know, we are not, per kalale factual, it's a theological phrase. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Ele fa penga kako Agasala ngo kako Agasala le ai. O kako wai kako Agasala me kako spa ia. Tatou whanau mai o tatou tangata Agasala. Me langa ala kako Agasala. Ale se excuse. Ina ua ve tatou tangata fou mai wa mai le loto fou. Mai lo la io Paulo. E fa wau e penga kako amio valea se kupu ai le alofa tu no le tua me kala Paulo. Aua ne fa pena. Al kako va ai le kako text. O lo tatou va ai le matu ia.
o le ngei mea o le angasala. Ile sila whanga le atua. E masangi lava o na tātou mawhauwhau i le angasala o le whasio kangaka, o le muli lua, o le whaikaanga, o le pepelo, o le ngaoi. Ai ngalo ia tātou, isi ka mai angasala, o le angasala whurikaunga. Me langa whaku, ai malama lama la ile pa ia tele o le atua, ma le ami o tonu ke le atua, ngai lola ia ngā le matu ia, so se angasala lava, po le a lava ko ngā angasala. O le whawhita auli lau tātou ma le langi asu nei, we trying to redefine what sin is. A vai le mele I, ua leo sky lau kama lea, whamai whai upu mua o le chapter lea, whamai tau wina, mai, a ua angasala le whanaunga Israel. Asea, a wā o a kana lea tali o ka rami, skipi whai kawai mai, wana ave ni mea, ai mea ua whātoina. Anga o ka kou lea, porku ai ngā o langa, ia e angas, e makiwa le atua i ngai ngā kamai, aulo mga i ngā kamai, siliva mga i ngā, male ngā ofu e kasi. Compromising. Lea lava ele iloa, lava pule alfasa more compromise. Olo, ia ngā, loko malie, o whaatanga o mea, whakangkanga lai kiki, whakangkanga whiololo, ngai ua ngā makoi e whaakanga lava. I le winga o le mele I, o le leanga lao le angasala, e kau whaase, e kau whaasese, e kau whaavalea, mai lava le amatanga, o winga ngā o le mele o le angasala. E kau whaavalea, sin promised something that it cannot deliver. E mai, vaile makanga le angasala mua, mai, o le keimi te lua ai, e a vea I o lua mātua, ai aku. Kanga kunga o e loa la ke fua. O le mea ngā le angasala e whai ati oe. E wha amatanga, e wha aluma, e wha amaua luma. E wha amakila, e wha ali lo kauvalea, lo matangama, lo leanga. A ke lore ke mile ke le angasala. E mako e ngalo umai ake oe ngā mea uma. Asia, because wa se oe. Wa wha valea ina oe, wa wha se ina oe. Vai fai upo luz fulmaltas. Vai fai upo luz fulmaltas. Mai kala la kamalea. Mai na owi loa I le vete o le tasi ofu se nara ele lei. O le vete o mea ngā e maua mai ngā ua umon whātou le loina le filo Israelu. O loa maka maua ai ngā umo le ngā ngu mea langa e ka o le vete. Mea langa, le whai mai kala ia a le tua. Auanga I kango se si o koi mea ia. A whai mai le tala ua vaai ua manao mai ave ai. Oima, we're being victimized with this. Ua avea I tātou ma taunu unga o le wha ele lea. O lea, ua whai, ua kako fia whai le angasala. E ui lava ina wha amangalo ina I tātou. E ui lava ina wha aola ina I tātou. O lo tātou wola I pia. O lo strakola I pia tātou. I le angasala. Pengo whak, o le se senga o tātou malelo langi. O tātou tangata angasala ua wha amangalo ina. Ai angasala if you're bad and ask God for His forgiveness and confess your sins. O le lo langi la, they enjoy their sins. Aso la kere whaola inga, e pe ke le seki pe a whai aku sisi inga le kolu au kengi. Ai, a pe le maa ngai pe angar kasau kengi, pe kau valea pe awa pe kasau kengi. Let's talk reality here. Aso ngai wa whaola inga, o le luma ma le matanga asia, o le rangwhau ke le au kengi, o ke le evanga lau whaika anga ma lau angsala. In those days, it's just shame when you still a virgin. When you're like 25 or 30 years old. Iaso ngai kupulanga ngai, e ke o se luma ke lea ke oe, pe ae laku whapopokonga o ngikama mangkenge, and you say you're still a virgin.
It's a shame. Olea, o winga makanga maanga ale Agasala o ka alo me ki apolo ya tatu. O e vai fa feua ingo mea. Me o fa ko lo me le Agasala fai o le promise mai o le oli sanga ya ke oe he cannot provide. Nga singa kaimi ai fai ko le Agasala nga le ke le yo le fale ko. That joy that you thought he would provide it is never there. And it will be never there. It will never be there. Ngā le whaalu mainga ma le whaatau vale ina. O i tātou, alukala ngoa aku, o ngai ke mawhau i au Agasala. O ngai ke mawhau i au mea o loa, mau mea o kele i loa. Whapea ngā whia, o lukala ngoa aku, o whapea, whee pea ngā i loa hui au mea. Ai longa ki koe whia loku kakolu. Na matua se e lava akara, I le mana nai o mea na ia vai ai, ma fili ai e leo si ka I le atua. So se Agasala lava ka ko fai ina o uma ka faula inga, fai ma le mauti noa. Fai deliberate lava lo leo skai. E mi ngoia kua lau nguko e fai kala o lesi o uso po loku finge e kei lo le mui le mea ngara fai. Ai manga oe whamali e inga lo loko, lo selfishness, o lo fia mui. I say, it feels good. It makes you feel more righteous than the person that you gossip. It makes you feel more qualified than the victim of your murmuring. It's tempting. You don't go to university to learn how to do it, but I say, langa sau mai le number one saro in this, sau mai le tuo le nei laro langi. Le akua o Agasala, Satani himself. O le polo a inga la le fai upo, il mga upo e ongo, fai upo sifuluma le valu, ma sifuluma le iwa. O kanga tau atu le fina ngalo le atua le I. Mta upo e ongo, sifulu ongo, o mea kara kuspaia. Ua ile atu fitu. Let me read verse 19. Au le ario uma ma le auro maipu apa me mea, maua mea e whasa aina lava mo Jehova e avatua I le mea e te wai oa Jehova. O mea ia ale nuu nei nuu whapau paule o iai, po o ai whasamo. Mai kala le atua. O mea ngā whasioki umana wa whai kauru kala o ka malo loa o whawhinge o ka maiki mapepe whasioki umana wa. What kind of God is that? That's why mea ngā luk whako I ati oe o ke whia mga o ke lole mele o le matui ia o le Agasala I lumo le atua. E le whaivi le maka o le atua le Agasala e le peo ka koe e ke mi whonga a whalong karo kari ia kua ia langa e ama o ke rofsio kari God is not like that. God does not forgive sin. He punishes sin. Forgiveness comes after the cross. But that forgiveness, no, God punishes our sins on the cross. Otherwise, because He's righteous. Eleo se mea kauang e aila lau pepelo. Eleo se mea kauang e aila lau faitaanga. Your sex before marriage, your homosexuality, your desire, your lust, the lustfulness of your eyes. Eleo se mea maa mai le tua. Ia maa mai le kuanga oke Yesu ele itanga Agasala. O le lavo ke savali vali malia kuma fai lo tueti oe le matu ia le Agasala. Ha oe mau tato uma nga faia le mea lea o lo tato faia pe lava o lea Agasala. Pova o kele iafe lava mga apsi sili o le mea lea the doctrine le ka o la amasiology. O nga ke fi manga o lava you learn this in a basic level, elementary level. Whakauwa o mea ngangae ia kana. A whapea sa o lau whika mara o measurement. Sinka mai aulo a whapea, sinka mai siliva whapea, ia male uf kingo. E maua fo isi mea.
Le ale me o sanga whaasala ia whaapea le tua. Le ale me o whasioke le tua e le ngata ia te ia au mea lava e ou ia te ia. Whanau le tua o le maua lunga le ngā, o le makila kila, o le iai le ngā, o le paia ma le ami o tonu o le tua. We don't just cling on his love. We hold on to his righteousness and his faithfulness and his holiness as well. Nā o kele whaseinga o tātou, ka koupe upe lava i le alofa tū noa. Ai ngalo ia te o le atua alofa tū noa le ngā, e ami o tonu mapaia, o lou loa lau mea ngā, e ke makua whawhetai ai le maliu o Yesu. Wa mea noa, asia, ka whamanga kunga, i aso sa uma, o mua o masinga i kasi. Ka ke whamanga kule ista i kausanga lava. A peo fasfulo kausanga, fasfulo foi ngā e whai ista. Ma fōlinga i o se mea ua masani. Ai loa la, i le paia o le atua, e ke fefe e ke Agasala. E ke popole e ke ame valea. E ke fefe e ke Agasala e lumo kangaka. E ke fefe e ke Agasala pe anga oe. I le pongi sa lo poku nga oe. E ke fefe ke Agasala pe a alu nga oe al kersiango. I le mea nga ke filo ai. I le aule kersiano. I say, because you know your God. Mena lok fea koe. There's no substitute for a proper knowledge of God. We fear God because we know him. We fear to live in sin because we know him. What about him? He's holy. He's righteous. He punishes sin. Actual fact, he kills sin. O le leanga mua la ngā kusa me le pesos nang whaitau tātou i le Agasala. Ea, e kau whaase, e kau whavalea. E vali me le mea e ke kōsinga ai, ai kofu aku, it's poisonous, e ke oki ai, ma whalenga ina oe. O lesi winga atua ma kila i le tātou wā ai, o le tausi o le atua i ana fionga. Makala le atua, o le tangata e ave se mea ngei o whātoina e whasiotia. E susungu i le afi. E tau aia e maa, e le ngata ia te ia, au mea e whatitau ia te ia. And you do not forget the context here. We are talking about the Old Testament here, before the cross. Le matu ia le Agasala, i le sila pa ia le atua. Le matu ia le Agasala, i le whamasinonga tonu, ha ia le atua. I kama i mea, i kama i auloa, i kama i siliva, ngai ia kasi le ofkingo, kasi le cloak. Ai ola se whasalanga ngā whai. I say, God never compromised sin. O le whailonga o le matua i pa ia o le atua. O ka koula, e auna tātou malama, tātou te se e pēr lava le Agasala. We ought to be perfect. Sadly, that perfection only happened after this life. Ia e loa, e iai ke me te whale tonu. Me ngā la whautua ina e paulo tātou, i le mōmō Korintos fulu lua, o le nei, o le manatu o lo tū o ia whae te ete, ia nei pau. Let him who thinks, and many times we think like that. Pe a paulis ka haka, o so pe ua fōringa mai ua e mua ngaka haka. Pe a Agasala ka haka, instead o lo feel bad and bring him back to faith, it's more like you celebrating. Why? Ua maua ngā kongi e kisilia e si ngaka haka. Ale fe mai I, me ngā la fe mai, let him who thinks, because that's what we think. Naturally, that's what we think. He stands, take heed that he does not fall. Maybe today is his turn, tomorrow is yours. Me ngā la fe mai ia e mana tunatu lele, mai mataala lele, awa e o mai lo tengu. O le ngā kura la, o le natura la tatu, sin ka mai compromise hape ia ngā o nge ia. Hape ai lunga o le ase le anga o la va la fangu le la ai lo ke le o ngā. La fangu ngai kasi. You even
can kill just to get another one. Why? It stirs your appetites. O lo eva ais ka ngaka ele o ngā se pusa stan laka. I had that struggle. They might say, oh, I'm not ashamed to tell, I love beer. The number one enemy o le ngungu, o le pia. Kau ke lei loa la le li. Wala inga whai ma mai mea ia o whapenga i a pasta. Aisia, avoid ele ngā fo I whaso songa o le pia. O le lo kalango aku, I ka mai compromise, you compromise la kiki, compromise fio lolo, se ia o anga matua I e koe pa ulava, I le loloto o le Agasala. O ise e oso mai mea whapenga, o mea ai, o vai ingu. O ise e sau I mafutanga, a maka lau kikilo aku, kaula vai il pākua. E koe kikilo vai le skemi o le pākua nga, e le koe vai il pākua, o whaso solo e lau vai nga ilalo. Lustful of the eyes. Se ia o lava nga lolo koe Disney lova ai, wa o kule si aso, o nga ia lea o e lea. E flexi mai ka māloa pula ko whainga luanga wak, o langi maso ke kelea kui maso lo ko lua. E la kule si aso e va ai ai, la kule si aso e koe va ai e wha e aso e va ai e maso nga ngalo ia o e lo ko lua. Ka mai compromise fio lolo, o lo kalango aku, I wing o le Agasala. In the context, e sa vali aku a kana ua umar kaua lasio mea, o le vete. Ai pasi aku I ayo ingi aulo kekele, mangisi pusa lava kekele, ma pusa a rio, e whaingo fio ngai loa, ni ka mai, po fese konang ka kikia ingai mea ia, ngai a kana. O leo ke whea, ile maku ia o le Agasala, ili sila whanga pa ia a le tua. That's why I do not compromise little things. Because that, whaiso ola wala kalai au kamai, au kalangoa isi au whaangaule, mai kun selangi, au kalangoa ia atua, every time we do sins, we're fitting the snake. We keep fitting the snake. When that snake becomes bigger than us, it will turn back and swallow us alive. That's what the sin is doing in our lives. And every time you sin, you're growing that appetite to commit more sin. Mea ngā le kupu, e lo ka uaisi mea a kana ngā whai, o ngā kala le tulituli au pūle mea le whima ngā ole atua tātou te iloa, but I wing ngau mea ia, sa ere koe ngā mea whapena. O ngai loa whapea kana, a sao lau ka mai ngā oi mua lea, o lesi kaua le la so, o le wha makua ngā oi a sea, ngā lenga sao le mua. A ngā wha ngata I e lea tua. Mea ngā, aua ke ika pe a maua sau ngā oi. Aua ke ika pe a ua maua lau Agasala. Thank God wa vave maua. Wanga le vave maua nge, e whio lolo lau Agasala ngai, le si Agasala ngā e sa aungi e whai. A mo oe ngā ki sa aungi ki Agasala. Don't do it. Don't do it. That's our life. You know, sometimes, in spite of being Christian, you plan your sins. You know you were not sick today and you got sick yesterday. You already fabricate a lie to tell your boss at work. Oh, this is my sickness, it's this and that. And yet you're a Christian. And while you do that, you forgot. Le kau o la Agasala. Le maliu o tangata le Agasala. Niso kako. Ole mana o le le whawhika au. O le fia kau le whawhika au. O le fia kulu le whawhika au. No, some people, even Christians, they will die not to get the second place. They want to be first in everything. E mga usili aku longa poko, mga usili aku leo lei, mga usili aku kaua, mga usili aku I kupe ma mea vapenga. Whemei, pēma pē ke maa malama I kalwhaso piko le lotu. Ka maa longa at sangat Siliam, Alexander the Great. O luka kalangoa atu, e whika ngai le mea lea, ile vaai mea lea tua, ma vai ngā tātou te popole. Mai kala ka maa lola inga ualaka ngā oki, after conquered the whole world, he's about to die. And he gave these 3 wishes to his generals. A whai ana mana o ngā ia I anga whika, kai whika. Mai,
o woki o le mea mua ke mga o le mea nei. I want all my physicians, I want all the doctors, au, e amolo pusa oki mai in mako fale I orphan woki. Mea longa lua ke fi mga oi, o ka mga inga uma, o au tupe uma lava o aulo masiliva nga maua mai, I lau taita inga malau pulenga laulangi, ke mga oi fola kua ila wala lese I kaulo from woki. O le mea long kolu ke mga oi, ke mga a woki, a kua lo pusa oki, whakau mai o li mai fafo for everyone to see. Ka koa fe oki e oki whapea, ai mga ora sanga sili, e oki whapea ai ka pungi pusa, ai whakau mai fafo lima. A creed, the general agreed, and he asked, why you want that? Mai kala kamalea. Anga fi mga o mai ia fo mai e ave au o se loa I laulangi uma le mea le lo loko. The 3 lessons I just learned just before I died. Olea, e le mawhai e fo mai nga whaola I peha ue whavavau. Doesn't matter. Polea ko inga popoko iai, they have no ability to keep me alive forever. Lua o fola o kupe ia kau o olea, o le loa lalangi e le mawhai e kupe ia nga whaakaulo o ola, e le mwhelta mau a inga lea, ma le oa lea, o nga whaola ola I peha. Kolu o le whakaukau o lima I whawhalo pusa oki, o longa winga ia I loa le lalangi uma, nga usau malele ai o se mea, o ki koe alu fo ia, e le se mea. Have the, le whakau, ma whau. O le ar whapuku ngā kupe ngā kaila whapuku, ia e malie. A ua whiawho e whapuku, a ngā le vili me o Samoa, ia e malie paulava. O le tūlanga wa e tātou. Ai o le winga o le tala. E whaatau wha mea uma, I ngā ua e loa, lea tua lea, ua malie ai oe. O le oa sili lava, o lou o tua. O le mea longa lua e leanga, le mea leo langa sala. O le mea lei mse suka koe fia. O le mawhainga ngā. You cannot hide your sin. Whether you are successful now in hiding it, one day, sooner or later, it will be seen. And me piko sili ngā leanga, e wheo lorolo ngā ngai ka aka, e piko sili ngā leanga me ingosia if you try to hide it from God. You probably the foolish man ever lived if you try to hide that from God. Exactly the same thing akana titia. O akana o se kasi o fika makauki o le amia I Salael. Pa u I le fia mau mea. Pa u le ngaoi. Because that love, ele anga tama inga male tupe, but the love, o le manao, the lustfulness, ele tamau ainga, ele anga. Le mga ola nga ala inga le uskai lau kamale ele atua. Anga sala lola ia, ma le mga koe lilo. Ele ilopo le ale umi nga e akana la nga sala. Ai fōringa mai ele I umi. O le si mea makau kia ele anga sala akana, o la e kupu I le mea la e nofo ai. He disobeyed God. And all this happening in his dwelling. La ia ilonga ko lua, la ia ilanga whangau, la ia ile me kapua ia ile tua ese me kapua inga whaikele. I wonder how many times ngā moe ia kana I lungo la ngā sala. Ngā ai ia kana I lungo la ngā sala. Ngā whasoa ile upo le tua ilonga ko lua malang whangau I lungo la ngā sala. Is there a sin in your life? Ngā ke aia I lunga, e moe I lunga, wherosipia I lunga, whaasoa I lunga, karimāloa I lunga, vivi ai le atua I lunga. If you're successful from hiding from people, I want you to stop that. Expose. Ta'u I le atua la wang sala. Whatever ngai loa le atua, but he's waiting for you to confess it before him. Makala fata auto, o le anga sala le confess hinga, e le prosper ai oe. Ele tamau ai ngai oe, ele manui ai oe. Pengo whai atu, aso ngai. Whainga kā ngai kalangoa I le tupulanga I mea ngai.
ma le laulangi. O le homosexuality, o le ngongofo le ska mahaloa, ma le ska mahaloa, ma le sifinga, ma le sifinga. Ia po le kele o le mema le polikami e po le kasi ka mahaloa ko kele finge pe kasi finge ko kele ka mahaloa. E ke fiu e wha malama laulangi, maka laulangi, that's what you think. Maka laulangi, I was born like this. I was born with the natural desire to the same sex. That's why you need to be born again. Because we're all born sinners. O le singi whangau mea o longa vai ngā o kupe. O le singi whangau mea o longa vai ngā o kamai kai po kamaloloa. Whape ngā whelo homosexual whangau mea o longa same sex. O longa vai ngā. And that's why we need to be born again. O le whawhika aule la rasongai, o tau mawhai kako e koe whamakala le Agasala. We're trying to redefine sin so it can be acceptable to the world. But not with God. O vai le kos o le Agasala le. O le pongai leo le to ilalo ya ai. O le ua le tausi i le afionga ai Jehova. Whai mai ia Jehova. Auanga ia vea seisi mea o le vete. Auanga I kou ave manga ia, awai e te lelo na whasalanga. Kele kemi ka koke ngā ai ka ko Agasala. Ele confessi le tua. Sometimes by denying, even with what we're doing is sin, we do sin and we say, it's not sin. And that's how we roll as even Christians today. We do other good things and hoping God will overlook our sin. Because we are good Christians. God does not work like that. He doesn't wink at sin. He kills sin. Oh, I'm a deacon. I'm a preacher. I'm a pastor. I'm a mother in the church. I'm a pastor's wife. I'm a deacon's wife. Old elder's wife. It's not like that with God. Third and last is this. O le leanga lea o le Agasala e yailo na taui. O le Agasala e yailo na taui. O akana, o le kaulenga konge akana. Ile laukele na whaia inga Israelu taua. I lona loto I fale na fasiotia lona a inga. Whai mai o Iosua ma Israel uma wa lato tai ai lato I le vanu I a kori. Afe mai o Israel uma nga lato fetongi ai lato I ma. Ma ngai le ma se have a problem with this pe ang whapea nga o akana e whai. Whai a akana, whai siong ko lua, whai siong a finge, whai siong a kalii, o anga a singi ma anga mangu uma e o ilonga whale ie, ma mea ngai anga o ia, susungu kau ai ma whale anga ina. O le ale mea e loe tatu I, o le matu ia o le Agasala I le sila whanga a le tua. It's not worthy to steal. It's not worthy to sin. Po le ala vale Agasala ia e loa, o le Agasala e yailo na taui. Mea whai mai e, John 8:34, whai mai, o se whai le Agasala, o le polonga lea a le Agasala. Wa umang whasalo toina I tātou mai le amo lea. A whapela yes kasi, you're still living in sin, you're still under that yoke of sin. Have you ever noticed that those sins that you think you have control over are now controlling you? You think, whapea o ia, o lo makamakai I advertisement, fo ngai, e whaariale e kingo kama, ai ke ile oso e makingo kenge whapea, it's just advertisement. Later on, la e alu lesi level more sinful than that. Olea, pornography. Your watch, le makamaka yaka ile kaunga makamaka. Whapea o ia, o lau ngar kasisi ka leki le aso e ngakai.
E uma enga o pepa a koa i le aso. Compromise little things, you're still growing into bigger evil things. Famel pese vangale ka whaango, e kami mai lau telefoni. E kami mai lau o moni. Ma whai mai malo to lua, oi malo ka singi ngā ngofu ele ske mungi. O upor pese asosere kwa koe. Ele se upor kuspaia. Whoever commits sin, whoever commits sin, is a slave to sin. Tātou wa ai ile matu iau le angasala ile sila whanga le atua. O le ase le sunga mo tātou whanau le atua, e tātou mana tua poloa inga le atua. Mea whamai ka vika, ua o teula o loto a ua fionga ina ne ia o angasala i o luma. We need that. One thing, one step o e tātou kako evangelism, we need to learn, we need to memorize the scripture. Why is that? To equip ourselves, so we can know mawhaupenga ina i tātou i lea fionga pa ia a le tua. Whakoawi ngā lawa tātou o langa, inga ue i loa mai malama me lak whakua. Ai ova mai whengaluenga ki ngā inga, e alua o ngā lau ova mai whengaluenga ki ngā inga. Isia, lang fu i laua wa structure le lei lo o langa. Just recently, ko lua ka whioki o mako o whengaluenga, au le maku kua ia. A kalangoa mai lesi voi au makua, whamai, au kamala e limanga whale. He is one of the hidden millionaire i ka whengaluenga. O lau fisili langa fisili au ia. Whaingaluenga leo langa a koa, 5 whale, sifuru fia ka avale, ma le 4 milionga la bank, a le uoki. Hoki le ai, le ki ofe makala esu, ai alo vale, whai o ai a vea lo uolanga ngai, o ai a whai manga ia ngā mea. Structure, whatu langa le lea, i o tātou o langa. O le mea mua ngai, e tātou mana tua poloa inga a le tua lua, aua le tofo i le tua. One thing, if asar kuspaia, when we try to test God. Asia, le ngai onga mamatu ialo na tauhi. O le kala fia ngā mo tātou. Le lau whea kua, o le kala whaangoa le ngā amaka koe, i le angasala malona taui. A mele kala fia, 1 John 1:9, whai mai, ai a whai tātou te whaalia tātou angasala. Not to me, not to Pakele, but to God. Mai, ai a whai tātou te whaalia tātou angasala, e whaamaoni. That's where we lean on. O le whaamaoni o le atua whamai, e whaamaoni o ia, ma le amia tonu, e whaamangalo ia tātou angasala, e le se angasala e alu, e le whaamangaloa i le langi. We only enter heaven because all of our sins are forgiven. Mea ngau ke ofo ia oe, i le malo, maka malo kingo malo loko, a e angasala, deliberately knowing that your sins are forgiven. Mea ngā lawhai mai e kala a e pelu, mai a whapeke koe ola leo langa le ngā, ua toe whasa taure o e keriso. E possible koe whasa kaulu? No, but the picture is the impossibility. Le ta tau ngā langa kakau ia tātou, o kako koe ola i le angasala whai mai, e whamaoni o ia, male ami o tonu, e whamangalo ia tātou angasala pea, when we confess, ma tātou whai atu i le atua, ma whaamamama ia i tātou ia mio le tonu umalava. He is faithful and righteous to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. And that's the good news. The good news is, ngā sau Yesu, ngā ola whapeo i tātou, aile i angsala, ma liu longa tātou e avea kako angsala, to e tū manu malo mai whai inga le oki, ma le angsala.
mai ka kuspa ia o loo iai nei o ia le tu tau matau o le atua fautua mo i tātou. O anga mea la fai, he's sitting. E le ngofo se o skaulanga, e kū le o skaulanga, e alanga ngofo kako o skaulanga o Yesu, be an advocate for us, because the kaulanga is done. Wa ato atoa lo tātou wha mangaloina. O lea langa o kango e vali a kule kala leanga mua ngā, wha mai oe, wha guilty ai oe, i e sul wha ia Yesu a confess, tātou Agasala, ma lo tātou i loa, ua wha mangaloina a tātou Agasala. O lo i loa la, o le paia na ua ma le silisili e se malami o tonu o le atua, o lo loa ai ngā o le matu ia o a tātou Agasala. May God bless your soul as you hear His word. Bi ia i ovalo matu o lii, matu whaftai ma whamanuina lo suafa, matu i loa o se mata upu e whaingata ia i matu, ono matu winga whaletangata, matu te mama, matu te popole, matu te whiwhiwhi. Pe tai o le nganga o e au mai matu te mau ai le loto tele ma le alofa ma le loto futi e ifo e le leile atua. Le nā lava nganga hu wha mawhaia i mātou te vava ai nei a o onga whaingata ma le moni o laua fionga pa ia le atua. E moni lava o lau upu o le pelu e whātau ma ai i tū e lua. E moni lava o lau upu o le whaata mātou te ai mai loa ai o mātou whale tonu le alii. Ta mao le a ea sa mātou tala na lolo mātou whape atu whawhetai mo Yesu malo mātou whaolatanga, whawhetai mo Yesu malo mātou tongi ola, whawhetai mo Yesu ma le whaamangalo ina o a mātou Agasala le atua. Ta mao le mātou te talo a vea le nei whaamanatu e whaima malu i tau ilo mātou wola whapea ina i o luma. Wawa e whatonuina i mātou to be holy, for you are holy, Lord. And that is our prayer, Lord. Fesoasoani mai, whamawhaia i mātou nei o mātou wola usustai, ola whapea ina wai pa ia o Iova o aule atua. Ina ia mawalunga lovi inga ilo mātou wola. I teimi uma mātou te wala aua tua ia te oelo mātou li. Whamanuia e mātou uma i lalo ifo le nei whale, na whai mataunu unga o laua fionga i le nei tae ao. Le ngati fo i lea i lato uma o maua le nei au nanga i lunga o penga te wha i langi le tua. Lau ngata sia i mātou uma i selu i tau. E ao ngā molo mātou wha malo singa o mātou sā vali ai. Le nei o langa whainga tā o mātou ola i le tua. Wha mā ngalo i o mātou se ma wha le tonu. Wha mā losi lo mātou vai ma le wha tamala. Ina ia vi ia oe o mātou o langa. Wha manuia oe lau i tāle sia. Tusa o le oloa whaulai o lo olofa tū noa. Ona o Yesu. Amene. Amene.